Thina wa maai ituura-ini riri ukoretwo uri murigo munene kuri muingi na ona thengia ya irima riri ria maai gukorwo rienjetwo makiria ma miaka 30 mihituku, muingi wa Tulwet nduri wa kunda maai kuuma irima-ini riri. Nigitangiko riu kirikitie gukinya muthia thutha wa thirikari ya kaunti ya Naikuru kugathika ciringi mirioni 3.4 hari waki wa utamburukia wa miberethi ya maai kuma irima-ini riri, miberethi iria itamburukitie wari wa kilomita 10. Kama county, we want also to identify or to isolate this as an example of a good community run project. Akiaria icera-ini mwena wa Keringet, gavana wa kaunti ya Naikuru Kenyanjui augite micii 1,000 niwe kugunika na tabarira ino na kuria eranire kugacirithia utambia wa miberethi na kilomita ingi 3.5. Kama county, we want also to identify or to isolate this as an example of a good community run project. Ukinyaniria wa tabarira ino ni undu wa mukirito na ngatho ni muingi na atongoria a mwena uyu. Tunashukuru sana kwa ajili ya hii mradi ambaye mmetuchengea. Tunashukuru sana hata kwa piping ambaye imeenda mpaka shule ya Kapkwen, maji ilikuwa ichafika huko. Iguru ria tabarira ino ya maai, gavana ni oritie muingi gucokereria na kuhimbiria urimi wa beniko, akiuga mari na mubango wa kurehe aguri ngurani niguo kugacirithia thogora wa mahua maya. Lakini sasa tumeanza jitihada za kufufua mradi huu wa Pareto, and we have calculated na kuona within 1 acre you can get between 35 to 40,000 shillings in 1 month.